Vukorhokeri bya khompyuta epapeni ku hlayisa vuxokoxoko bya khompyuta epapeni na michini yo burisana ya tikhompyuta hi ku tirhisa vuhlanganisi bya inthanete. Ku nga va vukorhokeri bya muxaka wihi? A hi tweni to tala hi nhlokomhaka leyi hi ku dyondzisiwa hi Dr. Nkateko E Mabunda. Hi xilungu swi vula ku cloud computing, cloud storage and Internet of Things. Hi ku va na foni ya manyunyu u nga tikuma u karhi u hakela ha yona etindhawini to karhi handle ko va u tirhisa ekarata kumbe emali. Vuxokoxoko lebyi u byi lavaka i tinomboro ta wena ta xihundla. So xikombiso hi lexi, u tikuma hi rin'wana ra masiku u le xivandleni xin'we mi tshamile na munhu wo karhi ma burisana. Eku heteleleni u lemuka leswaku munhu loyi u muthori u na ntirho ene ntirho lowu wa ku ringana wena. Mi twana leswaku loko o n'wi nyiketa C_V ya wena ku nga vumbhoni bya mintirho ya wena leyi u yi endleke endzhaku na khopi ya pasi na vuxokoxoko bya bangi laha a nga hoxaka kona mali, a nga ku thola hi nkarhi wolowo. U nga swi endlisa ku yini ku mu ringumelela C_V hi nkarhi wolowo? Hala tlhelo u humese timali to tala u xave foni ya manyunyu leyi u jikajikaka hi yona u endla ti-TikTok na va Facebook. So i nkarhi wa ku foni yeleyo yi ku pfuna. I ncini lexi a wu fanele u va u xi endlile masiku ndzhaku? I ncini lexi u nga xi endlaka? Loko ku ri vuhlanganisi bya inthanete a hi xiphiqo hikuva Wi-Fi ya mahala yi kona. Ku va hi vona leswi a swi ta va swi ku pfunile, hi ta languta ka switirhisiwa leswi nga kona eka tifoni or leswi u nga swi nghenisaka ku va na swona eka tifoni. Hi ta languta eka switirhisiwa swo fana na Google Drive leswi nga ta nyika nhlamuselo ya cloud storage. Google Drive tifoni to tala ti ri na yona leti nga na Google, kambe ku na ti-Nova Huawei Nova ta masiku lama u kuma ku a ta ha swi khomi. So loko yi nga ri kona Google Drive u nga lava swo fana na va OneDrive, hi xi tirha ku fana na Dropbox. Swi koho swin'wana swo tala kambe hi ta languta ka leswinharhu ivi hi kombisa hi Dropbox. So hi ta nghena ka nhlokomhaka ya hina hi ndlela yeleyo, hi languta laha u nga hlayisaka epapeni, hi tlhela hi languta laha u nga lulamisaka vuxokoxoko bya wena lebyi nga le epapeni byi va ka xiyimo lexi xi fambaka na nkarhi. Hi languta ku na michini hi nga tihlanganisa ku yini hi ku tirhisa vuhlanganisi bya inthanete. A hi yeni mahlweni. Vuhlanganisi xibakabaka bya tikhompyuta na tifoni, cloud computing. I ku endla tano hi lava e xitirhisiwa xin'we eka swo tala leswi swi nga kona. Switirhisiwa leswi swin'wana swi ta swi ri kona eka tifoni ta hina. Loko u ta u kuma foni yi ri na switirhisiwa swa Google u nga pfula ivi wa cheka kwalana u kuma xitirhisiwa xo fana na lexi mi swi voneke ku i mahala, kambe xi karhata hi ku u fanekele ku va u xi tirhisa u ya ka inthanete hi ku tirhisa xitirhisiwa xo fana na lexi va swi vitanaka Chrome. A xi tali ku va xi tshama eka khompyuta handle ka tirhelo ro karhata ku va u xi hoxa kona, leswi endlaka ku swi teka nkarhi ku tirha hi xona ku va u cincanisa tifayili. Ku va na wun'wana wu xavisiwaka nkarhi wun'wana e tikhompyuta ta hina ti ta ti ri ku khomile
lowu va wu vulaka OneDrive. Ntsena xa wehe i ku va u nghenisa eka phone, u va u endla vuhlanganisi na khompyuta ya wena. Wo hetelela a wu ti wu ri kona ka khompyuta, a wu ti wu ri kona eka foni, kambe u nga ti lavela wona hi wexe, ivi u nghenisa eka khompyuta ya wena na le ka foni, u endla vuhlanganisi hi wona, wu olova ngopfu. Ku nga loyi nga ta nyika hi wona xikombiso esikwini ra namuntlha. So ku va u kuma switirhisiwa leswimbirhi swi nga teki na foni, u endla hi ndlela leyi. U fanekele u lava nchumu lowu u kotaka ku nghenisa switirhisiwa swa tifoni leta manyunyu, va swi vulaka ti-app. Nchumu lowu hi nga tolovela ku wu tirhisa hi lowu, kambe hikuva tifoni tin'wani ti nga ti na Google a wu kumi, so u nga lava nchumu wo fana na lowu u tirhisa wona. A hi wu pfuleni, and then loko se hi fikile eka wona hi tirhisa rito Dropbox, ku nga rito leri ri nga ra xin'wana xa switirhisiwa. Hi endla hi ku hetiseka lana. Loko mi languta hi rito rin'we hi kote ku kuma switirhisiwa swimbirhi leswi hi vulavulaka hi swona. So u nga teka lexi u lavaka xona, ivi se loko u fanele u install wa install, u landzelela swikoweto na swileriso ku va xi va kona. So hi na xona. Loko hi ri na xona hi ndlela yeleyo a hi xi pfuleni. Loko u xi pfula, endzeni ka xona wa swi kota ku va u endla ti-shelf to karhi laha u nga endlaka vuhlayiselo bya wena bya tifayili. Ma vona hi laha ku na lexo endla. So hi ve hi endlile, a hi voneni hi endle vuhlayiselo lebyi hi nga byi vita personal. A hi pfuleni eka byona hi kuma swilo swimbirhi leswi se swi nghenisiweke, ku nga statement nakambe ku va na CV. A hi nge ni hi lava na pasi ku ri va kona. So ku kuma pasi u ta fanela u tiva efoni ya wena ku na nchumu wo fana na lowu u kotaka ku hi ku hatlisa u kuma tifayili leti nga kona eka foni. So ha wu pfula hi ndlela yeleyo. Lexi hi xi lavaka i document, so hi ta pfula la ka document. Hikwalaho hi swi kuma kwala xi ve xi kona. So loko a xi nga ri kona a wu ta fanekele u xi email-ile, u ti seyivhela kumbe u teka xifaniso u xi save. So hikuva xi ri kona ha tshikilela ka xona ku kondza ku huma nchumu wo fana na lowu nge share la, ku avela. So ivi hi tshikilela eka wona. Hi hlawula ku hi xi yisa kwini, hi xi yisa la ka Dropbox. Hi pfula kwalana hi ku add to Dropbox, i ID copy, ivi hi languta laha hi nga ta xi hoxa kona. Xi hoxa ka personal, ivi hi tirhisa laha ku nge upload ku va hi xi nghenisa. Hi yeleyo hi le ku ngheneni, hi va ingaku se hi hetile hi ndlela yeleyo. Hi ngo endla vuchekisisi hi kuma ku swi koho swilo swa hina hinkwaswo. Laha hi tikumaka hi ri na pasi ya hina na statement xa le bank na CV. So loko hi languta CV leyi nkarhi wun'wani hi lava ku hundzuluxa swin'wana ka yona, hi ku endla vulavisisi ku yi tshamisekile na, swilo swa cinca. Ha swi kota ku va hi pfula, hi ta tirhisa la ka open in. So u nga si endla vucinci u fanekele u languta ku fayili ya wehe yi le ka xiyimo xa ku xa ku cinceka na. Kwalana se hi nga kota ku nghenisa leswi hi lavaka swona. Hi ku la vutlhari bya dyondzo hi leyi nga nyika assessor certificate. Ivi loko hi heta hi ku done.
save successfully huma eka yona. U kombele ku u n'wi rhumelela loko hetile, so u ta fika ko u tshikilela ka tona hi yin'we ivi se loko u hetileke hi hoxa email a yisaka koho ivi se ya rhumela. Swi fambile hi ndlela yeleyo, n'wini wa timhaka u ta swi kuma. Vuxokoxoko byi fikile ka muthori tanihi laha hi swi vonaka laha henhla. A hi languteni ku loko ku ri michini yona yi teka njhani vuxokoxoko yi byi hundzisela eka vuhlayiselo bya le papeni ku nga cloud storage hi ku tirhisa IoT, Internet of Things. Laha hi vona mitara ya gezi yi rhekhoda vuxokoxoko bya malayiti na ti-inverter, swi rhekodiwa eka computer hi ndlela yaleyo swi nghena ka cloud hi michini leyi kokaka vurekhodi hi sweleswo swi nghene epapeni hi ta kota ku swi vona, na current leyi humaka ti-solar panel hi yona yeleyo, na voltage ya ti-solar panel ya kombisiwa lana ku kandza na current. Ti-solar panel ta kona hi tona leti ti rhikhodiwaka swi ta kota ku voniwa. Vuxokoxoko lebyi nga le ka computer byi nga nghenisiwa ka tifayili to karhi laha byi nga hlahluviwaka byi humelerisiwa tanihi ti-graph ku va byi vonaka kahle. Hi sweleswo, inkomu.